bayabona ngoba bakhipha amabhodi batshela abantu ukuthi ningabe nisamvotela useshonile kodwa nje engineqiniso lawo amabili eyaseSoweto yiye hamba phambili kuze yaseKagiso bese gcina yona le yaseLenesia. Cha mfowethu komgodolo yazi ukuthi ususuke wanyamalala. Ngizokufisa impela kusasa ngike ngikwazi ukuthi ngishubise sesibona ama result. Ngifuna wena nomyeza kacaca. Ungcono wena ufake umfaniswane weqembu lakho uphumele obala. Wembomvu inkinga yakho ufuna ukungifaka nomuntu mina ngifuna umuntu acaca ukuthi ukuphi kuze ngizomshaya kahle ngimazi ukuthi ukuphi uyabona lo muntu ohlala edefend engazi ukuthi udefendani angikwazi ukulwa nomuntu odefender kodwa manje angimboni ukuthi udefendela ini kanti umuntu ufuna mangingena kuwe ngazi ukuthi ngiyifaka kanjani enyameni uyabona njengoba ngizokwenza ku-ANC naku-IFP ngizoba bhaxabula so ngifuna umuntu acaca ukuthi uyiliphi umuntu engashise ebande lapha enkandla uzobuya naye iwadi enkandla mfowethu angifuni uqamba amanga ngithi enkandla ngizobuya naye iwadi la ngisuke ngiqinisekise khona mfowethu iqinisele imsulwa ngihambile ngaye Rustenburg ngafike ngenze njalo ngahamba ngaye TUT ePitoli ngafike ngenze njalo la ngiqinisekisa khona la ngeke ngafika khona mbomvu alenzeki iphutha so njengoba ngikutshela ngeSoweto iKagiso iLenesia ila ngazi khona ngempela ukuthi ngifikile nganyathela ngakhuluma nabantu abantu futhi bayakholelwa kimi mbomvu angifuni ukukutshela amanga ngoba ngithinta straight ingqinamba ezisihlukumezayo singabantu abamnyama nanjengoba ngingakhulanga kamnandi so ngikhuluma vele nabantu abangakhulanga kamnandi njengami so mangikhuluma nabo bayakuzwa futhi angifuni ukuthi umkhonto mawusungenile bese abantu bayaxhaphazeka ngoba ngiyoqhubeka ngiwenza ama video uma kuukuthi kunomuntu womkhonto osethathile waba sesikhundleni ongasafuna ukusevisa abantu ngoba mina into engiyifunayo angifuni amandla ngifuna umuntu osevisa abantu uyabona njengemeya le ye-IFP inunu le ethanda uMaskandi uyambona loyo umathe loyo baba angifuni ngisho ukuthi ngimphazamise mfowethu ngoba uyasebenza ukuthi ngilokhu ngiphazamisana naye sebenza angilweli ukuthi kukhishwa abantu emandleni ngilwela ukuthi kukhishwa abantu abangafuni ukusebenzela abantu leya meya angikwazi ukuthi ngingayigadla ngithi leya meya ngoba manje ngiyayazi ukuthi yasebenza mangiqala ngithi ngiyayigadla ngisoyigadla ngakuphi kusho ukuthi kufanele ngiyigadle ngamanga ngisukele ngininde ngoba iyasebenza uyazi ke okubuhlungu ipolitiki yangihlekisa ngizwe impukane ezihlaza ngoba ipolitiki njalo ngathi bathi uyena uPremier uzolandela angazi ukuthini umkhonto wona bathu bani uPremier uzolandela bathi uyena umyeza bathi bani lo umathe iqiniso namfowethu ukuthi iIFP uma umholo weIFP usebenza bazokuxosha njengoba ubonile bebezama ukumxosha ngoba uyasebenza bebezama ukumxosha beIFP umuntu osebenza ngokweqiniso ongasayina amaphepha phansi kwamatafula abamfuni ingakho leya meya bebefuna ukuyixosha so engikusho ukuthi mina nje obuhlala ungizwa ngigalela ngisuke ngigalela kulabantu abangasebenzi angeke ngisuke ngiyogalela umathe ngibe ngimazi alikho kiso elingenasici uyakwazi nawe lokho unaye nazo lezo nkinga lezo kodwa abantu uyabasevisa so angikwazi ukugadla umathe mina ngithi umathe akasebenzi uyabheda ini ekubeni ngibe ngithola ngabantu senguguglishe kakhulu umasipala wakhe ngithi ngifuna indaba angiyitholi kodwa nje lokho nalokho njengoba eyisoko elingenasici angikwazi ukuthi ngichaphaza umathe njengoba ngisuke ngingenela umasipala ngisuke ngingenela laba abangasebenzi hayi ukuthi ngifuna umkhonto uqoqo umasipala nabasebenzayo cha yilaba abangasebenzi abaganga ngabantu phela yaphelela lapha indaba yakho nomsunduze nendaba yakho nempendle empendle mfowethu yabuya iTLB yabuya icontainer ngase ngibatshela ukuthi abayeke ungitshontsha udizili ke unamanga yabuya iTLB necontainer zabuya zonke siyabonga kakhulu mfowethu komgodole ngokungenelela kwakho manje sengikulo masipala lo yilo masipala lo kade ngisho ensukwini lophethwa amasela laphana ade ngibatshela futhi einsukwini nabo lo masipala ini
i-NDZ lapha mfowethu kuphetha amasela kuphetha ama-dictator badla bodwa amathenda bawatapuza njengoba ngawabiza ngamagama mina nginayo lento ukuthi igama lomuntu liyadula igama lomuntu lakimi lishibhe kakhulu uma uyisela uyohlala uyisela noma ungangibulala uyobungibulalela ukuthi ngutshela ukuthi uyisela I don't care ma uyisela akunagama lomuntu elidurayo kimi akushintshe isela nje yisela umasipala engishoda ngawo njengamanje ngishoda ngomsunduzi kanye neTheku kodwa engineqiniso lakho Mbomvu umasipala weTheku automatically ufana umasipala wasemsinga asebehambile automatically enginesho yabo iTheku kanye nomsinga umsinga ke yimiqobo impela engizowuthatha hayi ukuthi ngibe yimeya engizowuthatha ukuthi kubo wethu kanye nomnambithi omasipala engineqiniso labo mfowethu futhi ke ngizokutshela ngelinye ilanga ngoba emkhontweni kukhona amandla asebenginikeze wona ukuthi ngikwazi ukusondela ebantwini lokho sekunginikeza amandla amakhulu ukuthi ngibangene ngenhlabelo ene bavele benze enye into bangifaka ukuthi angiyomobilize abantu ngizobe ngisafe ngiphephile Mbomvu baphelile abantu lokho nje ngifuna ukukutshela khona kodwa ke siphinde sinxanxe wemfoka nkomgodole baphepha abantu emgaqweni sibonga ukusebenza kwenu ngokuyikhandla ngokwemboni mase siza ke emkhontweni inhlangano yenu siyibhekile sizowudonsa ukhaphethe nazi ingane ihlewula lapha yazi ekhala uyixoshile seziya lapha ya eCape Town ziyokubopha ngathi kuthiwa i-membership bayikho wena unayo i-membership ikhona ngine membership phela egcwele emkhontweni uyazi ukuthi wembomvu into engakutshela yona ngabezwa abantu belwa bethi uGodole akaya ngeParliament umkhonto udlale ngaye umkhonto awudlalanga ngami akekho umuntu wangibiza emkhontweni kube kwaba nomuntu ongibiza emkhontweni ngabe ngiyabatshela abantu ukuthi umkhonto udlale ngami manje akekho umuntu owafika kimi wangibiza wathi wozojoin umkhonto ngajoinela ngokuthanda kwami ngenhliziyo yami umkhonto futhi kufanele ukwamukela uma isikhathi sakho yonke into emhlabeni Mbomvu inesikhathi sawo ngaphandle kwepolitiki abantu kufanele bamukele ukuthi uNkulunkulu uma engakakunikezi kufanele ukwamukela ukuthi akabisona isikhathi sami noma ungayiphoqa kanjani into uma isikhathi sakho singakafiki suke singakafiki mina ngudriver impela ngutaxi driver ya ngizokumema ngithi kusasa ngo6 nabo masipala uLundi uzobuya lalithintiwe enkohlakalweni uLundi iNewcastle iwona umsunduze iTheku umdoni nemaphumulo omasipala labo ngizobe sengithola ke ngala kukhongolose nasendlovweni ngifuna uze naloko okunye umemeza ngakho sikhulume ngalabo masipala namagama ekhohlakali amasela akulabo masipala angithi ngizwe kahle impela Mbomvu mana ipendiphi ngifuna ukubabhala phansi kuze ngizokwazi ukuthi ngoba mangizokhuluma ngifuna ukukhuluma ngento engiyaziyo hayi into engilokhuzile iphi ibhuku lapho ngifuna ukubabhala phansi labo masipala ngibagugule njengamanje ngizobathola bonke mana ngiphathe usagugula lokho kumasipala ngifuna ukuzwa kumasipala wase eLembeni angazi kunendoda ekuthiwa iyakhala lapha ya umeya wakhona washayisa umuntu umeya emshayisa wayiphika ukuthi bekuyena obeshayela lo muntu akakwazi ngisho ukuthola i-road accident fund lento zikhohlakela sikwazi ukucabangela abantu omasipala uLundi iNewcastle umsunduze yiTheku umaphumulo ibona sobe sikhuluma ngabo iTheku umdoni uLundi umsunduze kube iNewcastle no Steve Tshwete eMpumalanga hayi ke Mbomvu ngiyakwethembisa mfowethu ngizobuya nabo bephila onke amasela ukuthi uyimeya usekela meya uspeaker I don't care ngizobe ngibatshela ama fact hayi ukuthi ngizobe ngibaqambela amanga ngoba ngicampaign ngizobe ngibatshela izinto abazenzayo ubusela
nokuqashana ngokwazana nokuqashana ngokocansi njengalo masipala wako NDZ engibanaphazile ziningi indaba zabe ngibatholile umasipala se-NDZ wembomvu ubolile nawe mawungalandelela ngendlela yakho uzokuthola ukuthi ubole endlelani ubole phushu Ngiphezukwawo uyabona yobu usushilo nje ngiphezukwawo impukane ezihlaza ngiyazi ngeke ingabuyi isiphethe ziyobuya nako okudingekayo Ngiyabonga kakhulu mfowethu komqotho njalo mbomvu njengamanje ngilayeka Okay kusasa ibhizi yakhe iphela nini kusasa Hey wembomvu uyazi imbomvu ngakujabulela ukuthi okungcono uma ngingezukwazi bese mhlambe ngikufone ethi imbomvu angizukwazi ukungena uma ngingathola inamba yakho ku DM ngoba ngizothi ngizoba naso isikhathi uthola ukuthi ngibe busy Qedile ekhaya ngizokusendela nje manje inkosi kubusisa Angiphumele ngibingelela intombi laphana yebo njani Ndiyaphila njani wemhlobo amakhonto Yey mina ngwase Eastern Cape niza nini Eastern Cape siyaphela Kuphi ne-Eastern Cape Kuphi ne-Eastern Cape Disengcobo Eastern Cape Engcobo Today Yaniva disengcobo Eastern Cape Okay ungasendela ingxaki onazo engcobo Eastern Cape after the session esaqala ngayo ngomso sizoba nayo ezalandela because basixelele ngomasipala kwaphaka umhlonlo sisagadarishi evidence sizaza nase-Eastern Cape ayikho into engeke ibheke phezulu it's just that sisamele i-report ngabanye omasipala from Hawks ukuba kulindwe ntoni why are people not being arrested hayi basebenza nawo ama-Hawks apha sizadilishana nayo mntase ungabi naxhala wena uyafa alright enkosi wembomvu iyaqhamba Mbomvu angikuzwanga ukhuluma ngihambile ngaye Rustenburg safike saxebula iANCC nabetswana namaXhosa lapha eRustenburg wembomvu kwagijima imeya phansi gijimo obandini lento MEC phansi umeya ngimtshela hayi ukuthi Mbomvu imhleba phambi kwami kanje ngithi wena hlukana nokuba yisela unikalo amathenda sebengitshelile bangikhombisa ngathi mangibakhomba ngeminuthi wena wathatha amathenda ngendlela eso akuphela ngisho 5 minutes Mbomvu baphela bonke phambi kwamehlami sayithatha iwadi sawina leli iqembu ekuthiwa amaZulu abetswana namaXhosa bavota sayithatha iwadi sabaginqa phansi basazodela lalela ungisendela amawadi awiniwe ukuthi what bani ngoba okunye bayangincisha information khululeka ke Mbomvu ungidM ngenombolo yakho ukuze ngizokwazi ukuthi ngikusendele Nkosi kubusise ekhaya ngiyabonga Matomela ake ngiyobangena mfowethu ake ngiyobangena nomvula mkonyane nalabafana labonhlanhla laksi konke no lamasele ANC bye Mbomvu shap khaw